sambil nyusul anak nih ke sambil sini. Allahum. Betul iya. Jadi kan nyusul anak dangdut. Sekali terucap tak akan terulang lagi. Kalau kau memohon mengharap padaku. Jadi mungkin lagu sambian solawat mak lewle kenjeren salah kening kebaik tampuna atis andi penyakit. Paham? TikTokan nih kesambian apa cang sambian mun yes Quran bagi TikTokan le kenjeren sebenting jak matau aurat. Paham? Masa selala TikTokan atau karben lagi na TikTokan wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Kenapa? Oke, India, mak tahu je pernah kena sahrulkan Pak Bu. Sarsevo dire dire पागल हुआ में धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई. Apal kabin dan Bu. Alhamdulillah benih kalau solawat maki India ani apal kia. Amin Allahumma. Njak si amin nungku jika kiyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Guru paten kaula juga guru pada ajunan Syamulja Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Sangat paten kaula amulja aki, paten kaula ta'zimi. Juga tak kaleb guru paten kaula guru ajunan Kiai Haji Rubet Qasidi LC. Si ampun aparing ilmu dak kaula ajunan. Juga paten kaula sangat amulja aki, paten kaula ta'zimi. Ajunan Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Rashid, ben seteja kiai selain nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak bisa nyebut satu persatu, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat beten kaula secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Juga jajaran Ibu Nyai yang hadir, Ibu Nyai Hajah Dr. Fatimah
Terjukan tak galip Ibu Sufiati selaku panitia penyelenggara daripada Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi. Juga Nyai Muzayyanah, Nyai Khafifah bersetuju jajaran Ibu Nyai selain saya tak bisa nyebut satu persatu, tapi tak ngurangi takdim hormat betul kaula dek setuju ajunan. Sepertama nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur ke Allah. Kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat, meskipun bek semua ojeng tinggal jaga karena kapangajian dalam keadaan ojeng neka lebih saya etempeng kapangajian dalam keadaan ojen. Jadi monojen ni ka benih cuma tak sempurna tapi sampean tak bisa tojuk nakin mancing. Jadi tiga sampai pai kepai saos manter tetilen jalan suap pasambian pacelep mahsyar bingkengan. Ngaturaki solawat ben salam dek Gusti Kanjeng Nabi sesaking dari Estonah. Masyarakat Antirogo di RW 2 ini meskipun makin bulan nah ampun ngakhir lebeni bulan molot beni rasol tapi pakun amolotan. Hal kak dinto sesuai kalaben seedo buaki Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur lakar amolotan ni kata de tangkel tak kutu bulan molot bulan napa saus oleh. Karena amolotan gak dinto nunjuaki perasaan seneng dek lahir Gusti Kanjeng Nabi. Sementara seneng ate gak dinto tak bisa ibu tesi kelaben bekto. Bila saus seneng ya tore. Karena lakar kau leben ajunan ipakon seneng sareng Allah. Kalaben debuan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalaben paringi fadl ben paringi rahmat ipakun seneng. Kanjeng Nabi ini karahmat sepaling raja karena deguna Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat sepaling raja ni ka Nabi Muhammad kaula ben ajunan bunga bila saus oleh amolotan bila saus oleh manter eterema Allahumma. Makin juga acara maulid dengan haul. Cuman maulid ben haul kak dinto mana bihaul nika sesete lakar parlo katua na kaula ajunan. Ma itu aki sesete parlo puto. Maka namun zaman ko namun beda orang mati esade karena nika inya may rebe ikan tu rebe kia. Ma inya may rebe ulang saya mati jo ngarep dari bebe. Ki dari anak maksudnya ngarep dari anak ngarep dari manto ngarep dari kompoy kan sana kering maturi lambak mo namanya may inya may rebe polan ngarep dari bebe mainya may mantan polan eman oman ben pelotan mainya may manto polan manyaman na foto mainya may belice mari beli pacece mainya may tuju kita sopu la toju mainya may jerengkong kadang ngajerengge kadang ngajurukong maknya may tongket kadang tong kadang teket kena ya kok kini ka keng contoh makanya inya may rebe anak populan saya mati reparpan hadirin teti parlo teti mon haul sesetu parlo kasiyodi parlo kiriman doa sementara maulid punten Kanjeng Nabi ini kata butuh kasolawat tu kuleban panjenengan. Reng Antirogo tidak macam solawat dek Kanjeng Nabi tak kira turun pangkat pakun Gusti Kanjeng na. Maamolotan tu kaya perajengak nikah benih Kanjeng Nabi separloh kau leben sampian separloh ia kuah umat Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Karena mun ia ko umat cek ku betir pakun selamat. Amin koyu. Cengang. Lo teman nemuring genteng bulan terpesono mon ngako umat nika siapa sih lo bisa cak gula ben sampian nika cila tak atolang nika mau tanya aki
Apakah kita umat Nabi Muhammad? Kapi bakal ngaku saya umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya bukan itu. Beakwa umat bi Nabi Muhammad. Nih ke pertanyaan yang paling penting. Mun ngaku umat kapi tokang. Beakwa umat nih kasih tak setuju ya aku hadirin. Jelas? Karena guna ban sampean beningang kuilesan budian. Makanya jabun Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, korla apal makayok si bunat tolo baba. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu dikunci culut-culut mereka. Nah, kikor lah ngerti aja bu. Lesan kak dinto kunci. Wa tukallimuna aydihim. Budian singa badani katanang-tanang kaula ajunan. Wa tashhadu arjuluhum, soko-soko senyakseen bima kanu yaksibun, kalaban panapa sa ikalaku kaula ajunan. Teti mun mangken gula ban sampean cek cila tak tolang bener. Aku cinta bisa, tapi nang akhirat benih cuma pengakuan kaula ajunan. Tapi ya aku abi Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah antirogo RW 2 semangkin ibu-ibu muslimat akumpul kak kanto kapi ajunan insyaallah bakal iya ko umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manter sakak dinto badana amin Allahumma. Senyumpeng manter ikentena selangkong benya amin. Ajunan sehadir manter pelanceng umur. Ajunan sehadir manter paring sehat. Ajunan sehadir manter paring anak poto solihin ben solihat. Manter ki da pa aziaro ke Mekah Madinah. Ben manter ki bisa anjala sedek maka Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma. Bapak Ibu hadirin, ben boleh seni kebuk. Nikah kan sehadir bini kapi nikah ki. Bada langking ning jadi. Nikah lakar ajaran muslimat ki. Jadi kal gak langalai kak. Jadi lagi ngampung kebinian makin nikah. Nikah berberapa nikah selaki bade ngara 30 mun sebini lebih 100. Tapi selaki cak king abini empaan ki banyak kali dan nikah. Gula ngala dua deki pola. Nyanyi ke. Disampean ngunceng apa penceramah apa ngunceng apa penyanyi? Nah, dua-duanya. Oh, ngunceng apa penceramah sih bisa nyanyi. Jadi kayak gitar pola orkes supaya makin ajaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan. Sampian bu, ibu-ibu muslimat, meskipun Kanjeng Nabi ini keperjuangan Nabi ini samangken, tapi secara tak langsung kau leben ajunan. Kau leben ajunan, ajunan ring bini. Abah si bini gelu, deki selaki sebudian. Bagaimana hutang jasa seorang perempuan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba perhatikan. Dimin kebiasaan di Jazirah Arab, orang bini kak dinto yang keaib hadirin. Maka Al-Quran menyatakan, idza busyara ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika orang-orang Arab ni kalamba diberi kabar lahir ang bini, muana embu enggak dinto ma'ar. Apa napa sebab? Karena mun beda situng Roma pah beda anak bini ing Roma kak dinto yang kepsial hadirin. Roma ni yang kebengkes, Roma ni yang kecacat, Roma ni yang keaib. Jadi dimin emak kagak dinto tak kasokan ke anak-anak bini. Makanya sampai Sayyidina Umar kak dinto ketika lahir anak bini yang Sayyidina Umar ni kebik Sayyidina Umar eko puraki di odi. Yang kepena orang bini. Makanya sampai makin hukum fikih pakun berpengaruh antara laki dan bini sampai makin. Coba perhatikan dengan hukum fikih. Mun bedena kanak laki kita umur 2 tahun seedek karo aing soso naring sepo bini ing kemenah kocak najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah nikah kemenah deki kapan kering cukup selene aing nikah langsung soce. Nikah najis mukhaffafah. Jelas. Tetih najis paling jemang nikah najis mukhaffafah. Napa najis mukhaffafah nikah kemenah anak kanak laki sekitar umur 2 tahun cuma nyusu kering tuana. Makelah kita umur 2 tahun, umur ning sehari keng mun kerating deng abi 2 enten kilo bisa mukhaffafah. Otabah cak aku lupuk lagi le boy. Panggung aku li kabeh ni.
Jadi makilah umur ning saare mun lengakan tenggeng. Napa cah kanto tenggeng sabreng. Sab pohong. Kini kan aja sebenarnya muhaffafah. Oh tambah. Cuma nyuso tak ada panapa lain, tak ada panapa. Nyusut tok. King umur segemi. Segemi bulan, Bu. Bahaya dina den. Kan mundu tahun 4 bulan. Mun segemi bulan kan lebih 2 tahun. Jadi makilah karo nyoso karing sepon. Nah tak ada panapa mun umur lempas dari 2 tahun kemin agak dinto benih muhaffafah. Nika khusus ring laki. Sementara ring bini nika tak ada pembahasan. Ring bini makilah rembi langsung pahakemi gini. Nah aja saya langsung mau tawassit. Ana apa mata pada ring laki. Bi ulama bahas kalau tak pada pulang lembut nikah kebiasaan orang-orang Arab mun beda anak laki orang kepingem benar. Sementara mun anak bini orang tak ada ndak ngempen lambek ni kata ndak ke anak bini mun laki kalak impen mun bini turut tak ada orang ngalak sini gelo akhir bulan lambek ni kan tak ada pempes Bu jadi mun impen agemi akhirnya sampuna Islam gak dinto masuk kemin anak laki ni keiparingan hukuma pulan jelas gempang agemi pulan nolek kalak maki kemin anak bini pada pun kemin anak laki cuman karena orang ngalak orang najis sepakun mau tawasito. Jadi sampai makin bukan berpengaruh. Mak bisa senikah. Ulan lambo ori ini kata anda kau ring bini. Makanya lambo ini kesejempon nak anak laki. Makin kan sejempon bini. Nak anak yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin seorang perempuan yang sangat dihina-dinakan itu. Orang bini seceiyenana. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad abekta syariat, Nabi Muhammad abekta syariat Islam, ring bini seeyangka ipacek mulja na sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Napa debuna Gusti Kanjeng Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Dunia dan seisinya adalah perhiasan dan hiasan terbaik itu adalah seorang wanita yang solihah takut kepada Allah. Insyaallah sahadir kapini termasuk orang bini solihah. Amin. Jadi benih ring laki Bu, ring bini perhiasan terindah itu perempuan. Dunia dan seisinya perhiasan saya paling mulja gak dinto ajunan. Bahkan bi Kanjeng Nabi sampai itu buaki orang laki ni kamu tro mulja aku tu amulja ring bini. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa laimun. Ring laki senangin ka orang bini. Ni kareng laki seenak sementara orang laki seamulja aki orang bini. Ni ka orang laki semulja. Bahkan Kanjeng Nabi paling tak kesokan ketika ningali orang bini pasake bi orang laki. Situng baktu Kanjeng Nabi teman mangki beda orang bini pasake perasaan Nabi orang laki, reng bini cak kocak bi orang laki sampai si bini nangis. Kanjeng Nabi pah adabu batnul ard khairun min dhahriha. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya apa? Laki-laki yang suka melukai perasaan seorang wanita lebih baik dia mati daripada jadi beban kepada orang yang lainnya. Aku pak cocok ke talangkong tikel gak ajak ngempong tinggi kak neka aja dan bini anku leku umbian muntro ebelaan aku bayi acara laki anda tur panjir-biar tur gelet ternik bini cek mungkin nika sih ngonceng kak engki mun nika cak gocak berkat contet deki kak jadi tikel sampean langalai leku tur abade aki acara laki antur ini bini yang kedua ya kak engki. Dan ini Kanjeng Nabi huk makanya sambian ring bini saya nggak coba tak macam solawat Kanjeng Nabi saya nggak panjenengan ceena dalam buat ring bini yang kabi Kanjeng Nabi sampai perhiasan tunya saya paling mulja orang bini bahkan mulja na orang laki tergantung amulja aki orang bini hadirin mun ring laki tak amulja aki orang bini ring laki gak dinto orang laki enak mun ring laki ni ketero mulja ring bini kutu mulja aki sehingga syarat untuk menjadikan laki-laki terhormat harus menghormati seorang perempuan. Jelas? Wah ngocak kato natang laki iki ibu gelo iku. Mak lengi ding TV kopeng ae kok. Bongguan gula kan hukum nih Bu. Gula debu na Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi debu senikah. Khairukum li ahli. Bagus sampian orang laki. Khairukum li ahli. Paling bagus sampian ke bini na.
Orang laki bagus ni kayak nggak nampak. Orang laki sih bisa bagus ke bini. Wa ana khairukum li ahli, cek pun kanjeng Nabi. Ben sengkok paling bagus seorang laki katang bini. Teti montro orang sampean, orang laki bagus ni kayak nggak nampak. Sampean montro orang teko orang laki mun kabini nani ka bagus, orang ni ka bagus. King mun kabini na tak bagus, orang ni ka keluar tak kira bagus hadirin. Ni ka okoran ni ka, okoran kabini ni ka. Cocok. Karena sini kah? Perhatikan. Ana pemik kanjeng Nabi mik coba kikus bagus orang laki ini ka orang si bisa bagus kabini na. Sini kah? Seoning sepat asli nareng laki niki bini tetangga bini na bu. Bener. Reng laki ini akan diben tetangga bisa saja bagus, jak dengan li sekali. Oke. Keng mun ben bini napa kun bagus padahal akan dibenari. Keng orang laki bagus ongku deh bu. Jadi orang laki mau kalau keng kandena lemes luar tak bisa ikut cakir laki bagus karena akan dibenring luar ni kerang-rang. Keng mun akan dikabini na sa apolong benare salah nala etemuh klero nala etemuh pah reng laki pakun bisa bagus ke si bini keng ati na mulja ongku deh. Mun karo kata tangga lemes belum tentu tak pan ke dalam kera. Jadi mau karo luar si lemes mun ke dalam kera. Kandan buk wah dia bola torot kah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon maka ada gula ben sampai andi otang dek Gusti Kanjeng Nabi jelas makanya macam solawat hadirin anapa kau leben ajunan gak dinto aslina tak usah bahas masalah syafaat kuleben sampian cok saya ngebenari pakun macam solawat tak buambu kebai poropan sampian bi kanjing Nabi seegrena mulai lambok ni kapakun tak apa aslin makanya pas macam solawat budan ki bakal masuk surga menteri ki bakal bibi Gusti Kanjing Nabi pon sepertama saya ngangkat derajat sampian ni ke ajunan Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 hadirin Kanjing Nabi kak dinto sempat situmbak to molar. Apa napa mik molar? Karena kanjing Nabi kak dinto toman eki bedek kan neraka bekto Isra Mi'raj. Ternyata saya paling banyak esena neraka nih ka orang bi. Tapi bini sambian, nih orang bini Amerika disebut. Mun bani masuk surga kabeh budian bu. Amin Allahumma. Mujok sambian nikah solawatan entar molotan entar pengajian bedah pargoy hadir tak nyaman di budi nih kok. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kanjeng Nabi ini kemular saya rasa teteki kanjeng Nabi mular reng lake beni orang bini Siti Fatimah ben Sayyid Ali pernah nyabis dek kanjing Nabi bekto nikah kanjing Nabi mular semi rengaki arasa tak kelar. Siti Fatimah ben Sayyidina Ali matur dek kanjing Nabi napa sebab ajunan seh atetiaki mular mayu beki kaya Rasulullah. Nah pas atetiaki ajunan kak dinto molar ya Rasul. Apa napa ajunan ni sampai molar ketika dinto sampai sangat ketika dinto molar ajunan. Kanjeng Nabi pada bu sengkok senangis jia badamar kena sebab pering bini cek banyak ang seksana. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Kanjeng Nabi pak cerita senikah utalli'tu 'alan nar faraitu aktsara ahlihan nisa. Bekto Isra Mi'raj cepon kanjeng Nabi toman paningalen tempat seanyaman neraka paningale kempere neraka ajunan Gusti kanjeng Nabi faraitu aktsara min ahlihan nisa maka paling banyak esena neraka kak dinto orang bini kanjeng Nabi ini kemular hadirin apa napa sebab reng bini kak dinto epa istimewa tak epa badeben orang laki buk sampian yu sampian sehadir
masuk swarga ni kesampian tak pada bendeng laki. Deng laki ni ke masuk swarga carat tamalarat. Sampian ni ke masuk swarga syarat tak cek gempang ngap. Kanjing Nabi ni ke ada bu beda 4 perkara mundring bini alakoh dakhalatil jannati min ayyi babin sa'at beng labeng swarga ni ka peto sampian ipakun mele masuk labeng ka maasaos cuma 4 hadirin. Perhatikan. Idza shallatil mar'atu khamsaha sepenting reng bini abajang selema bekto. Wa shamat sahraha apa sah bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi ya mun tak andi apa sih jaga. Wa ata'at zaujaha atoro kalake mun laki na merintah bagus make laki na mun merintah tak bener tak oleh toro karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq make laki mun merintah coba tak oleh toro hadirin jelas keng mun merintah coba kau leben ajunan noro gempang swargana. Idza shallatil mar'atu khamsaha ring bini abajeng fardhu bajeng fardhu palaking sampian cek sengkana sa abajeng sunnat tina ca abajeng sunnat kor fardhu na jaga palaking cek sengkana saya apa sa sunnat lamin ta sunnat na selake boy. Mari kidi ngaki maksud wahahaha kidi ngaki kelu maksud tak ala ko kasunnatan ka selake macemper ka selake mabagus ka selake sini ke bu 4 deh bu perhatikan bajeng terus apa sah terus aja kehormatan senomor 5 atau ka selake dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at masuk labeng swarga kak dim asaus panjenengan sepenting kasokan panjenengan oleh masuk swarga bang labeng sepeto saking dari kempangaring bini masuk swar orang laki melarat yu orang laki ni ke melarat oh cu kong pagababaan buk pagatasan sekali buk lah padang yu benih marga nebung pelembungan saya ceramah nakar lanik kene deh bu paglek sadian saya ceramah Gus Robert renjong aja kula marin apa entar ya ada padang cek kene ing lah manusia ini kan tergantung pembanding bu engki kan makanya kula sering ngebala ke nih bini nih kesampian munteropoti ya tak usah abede nyari kanca secelengan manusia ini apa cang abang kianu mun mangken ya Allah kejo cuma bedek bu cek mun zaman kono bedek karo bedek pipa teh ya bu tahun 2010 bedek muda panjang kui cek potenak nyaman bedek yen keng panjang kui lihat 3 bulan pah kol ing apa akong let mangken ni cek MS Glow larang buk ya keng genteng cuman cek dengan krim atok berna telok beda krim pagi beda krim siang beda krim malam mun sampai meleben lulur 2 juta berkemed bedek sekalian kau salah kena beda bacaan ada istri glowing suami kering ya keng genteng poteongku salah pote terak ngadirep lecen lalak nyabek ngelosot ke bebe saking dari lecen nah makanya bini gula tak meliaki bi gula bu polan lecen tak kok gula pan nyium tak belecar hari sudah mulai kadek video mana pun teman mulai kadek dikit kalian nanti bi mana Hey. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi ring bini ni kecek gempangan masuk surga. Beda selebih gempangan boleh beda buk. Iku balik lagi. Nanti kan ki buru kan empat roh. Bojeng apa sak nutupi aurat terus atau ke selaki. Beda situ makin ni. Kanjeng Nabi debu senikah. Idza matatim ra'atun wa zawjuha raddin anha. Mun beda orang bini atingkal umur pah lake na atina ridho. Beda orang bini seteh ketika si bini seteh atina selake ni kaleke ridho. Imma si bini keng tak tuman lanya lah ka selake. Ota be mari lanya lah keng minta sapora pah bi selake sapora. Seteh si bini dalam kabedaan selake atina leke. Kanjeng Nabi langsung adebu dakhalatil jannata. Mun bada yang tirogo orang bini seteh ketika si bini seteh bah atina laki na ridho si bini ahli minta sapora ka selake makilanya lah ota belakar tak tuman lanya lah segala seteh dalam keadaan selake atina leke dakhalatil jannah tak kira burung orang bini kak dinto bakal masuk surga. Tero apa tak tero? Tertulis mate lah hadis ada remek ibu bu lah hadis kan reng bini mate selake ridho lah itu cek penumpian amin itu lagi tertulis mate tak ndak manter lanceng umur tanggi bu mantau sakok tako umur nikah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tak kira bah langsung mati gara-gara gula ngucak senikah kan jadi jelas mati nikah ya tentu aki ampun manusia nikah tak kira bisa nyorot tak kira bisa maju idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tak kira bisa nyorot tak kira bisa maju pah beda saja bu mun lakar mati tak bisa nyorot tak bisa maju mik beda tua lanceng umur mantir lanceng umur ulama beda saja bu lanceng umur nikah benih pah umur tambah tapi sampian umur rah ya seibadah bi Allah nikah saya kocak tulul umur mangkanu umruhu ma'mura umur apa barokah pada takdir sebitak pakun sebitak kaya ngomong itu akilan ceng umur apa barokah sebitak ni kapah isi ibadah kapah ngajian hadir ngaji lakoni zikir istiqomah kamaksiat tanda seni kecepun ulama jadi itu ala ceng umur ni kebun pah jon lanceng umur karena Allah debu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tak bisa maju tak bisa nyurut jadi tahu sakok takok kuleban sampean tak ningkok takok ka mati bu jangan kita aku apa kun mate bener saya ketakut aku tak selamat mari na mate mantir selamat tekapi bu keng jago batir sampai ini termasuk orang selamat mai temu cok orang selamat karena sampean lebur dak kebagusan orang lebur dak kelakuan bagus kak itu tanda keng orang ini kayak pele bi Allah ibadat si orang selamat sampean sadir makin bener keng tandi lako banyak si ajualan etin aki karena antara kak kantu makin bener sehadir sampean ini kebeni mak semak banyak si ujau entar si mak semak ilin celing tak ketela lah aku nak itinggal maki ujau entar mak parlom pian de pakak kantok cak dengan banyak selebih nganggur makin tak entar banyak selebih semak makin tak ada pak sampean sandi laku itinggal lagi dapat sampean si ujau maki semak tak ada sampean entar perhatikan sampean sehadir keng epele bi Allah ibadat ya orang bini selamat amin Allahumma abu mun benih kenge pilih Allah tak gempang entar gak kantuhuk tak gempang mun ring laki entar ke acara langsung mangkat tak ruwet sampian nih ke acara uncengan kul sanga mulai kul petok saya bedek lah mulai mangken si entar ke acara nih mulai beri ki laku seragam malai setrika malam makalan pinalayot yakikan telo kali ada engkaca saya yang kuilaku engki kang si masang kodung pempian gelak tak seberapa jam bu tak jauh rumah keke bener tidak bakal mencari rumah bu di bining dia bu masih masang ngales ruang sekanan lekas sekacir si papa ada eben sekanan pok lo celang tege ilang kuncung tajam me boleh pasti masang gincur ginju na kapan tebela kena akan tesnya pita akebi takok ngalle tar de male muslimatan lebat de ya
Suruh mulai tak mulai dia. Hah? Entah nih benar berkata kalau mulai kada. Benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, tetih deng bini kadin to hadirin. Sing ngangkak dimin ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Coba nomor situng kalau ben kenapa Kanjeng Nabi ngangkak sampean? Salat. Nika mun terus masuk swarga buk, salat, pasan, nutupi aurat. Terus saat kalake. Dan sampean nika lho, bi Kanjeng Nabi sepertama dimin yangka, sepertama yangka derajat. Deng bini saya tada artinya Nabi Kanjeng Nabi pahayangka derajat hadirin. Nomor 2 sampian etangi si bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sampian etangi si sampian susah. Apa sebab polan orang bini kak dinto banyak ketela neraka. Tapi jak gubater bini sampian si ketela neraka. Karena sampian nikah orang bini ahli swarga. Amin. Jak gubater. Mun ring anti rogo niki insyaallah masuk swarga kabeh hadirin. Bah, yo sampean solawat buk. Pabi lebih sampean ki nyumbang, bener. Saya ketuaan gila, ibu saya. Ibu Supiati. Bu. Gila mereka ki sambut naten gula, ker pikir to dus gula perjuangan gula sampai saya ada tak ker pikiran sepenting untuk perjuangan. Terkadang Holy Yasin nih bu, Holy Yasin nih ki ker pikiran bu. Mun pahtar kaun jangan patah ibri berkat masa tak ibri. Mangkan enten gula belum akan dari yang lain gula akan dari gula punten gula benih ngarep berkat bu. Benih ngarep berkat benih keng mun tak ibri pakun kere pekera. Pada boy. Senik kebuk senik kene. Dakwah kan ji. Dakwah ni kan benih itunya. Benih ki. Benih itunya tak oleh mun berdereng kaun jangan pasti arep berkat ni ketusar aja. Berdereng ceramah pasti arep berkat tusar aja. Kengki raja entusan ngunceng penceramah tak ibri berkat. Ken, sini gede. Mangkana kudu sering ngebel, man kak diman. Mun akan deikhlas le. Antara sampian ben Hulil Yasin ni gede. Antara Ibu Sopiati ben Hulil Yasin, mun dapat dekeng akan de masuk surga. Keluan Bu Sopiati ben sampian masuk surga itu ben Hulil Yasin. Mak bisa senikah? Coba perhatikan. Karena mun akan deikhlas, sejelas ikhlasnya kesampian. Sampian gak kentoh luang biaya apa tak luang biaya? Saya sepedaan luang bensin bener. Sinorok mobil luang ongkos bener. Sampian muang bektoh bener. Depak kanto sampian peleman bensin nasi luang. Mun perlu sampian senyumbang. Kak dintoh tak ikente ibu tuan rumah kan lo ikente bensin sampian kan? Sampian mulai kepikiran bulan bensin tak ikente. Sampian ala ko bagus entar luang tunyana peleman tak kepikiran katunya seluang. Nikah ikhlas hadirin. Sementara Hulil Yasin paling jauh gula makin bu. Kula dari Bangkalan kak kantok. Bemarja hahaha gini ngecil. Kula di Bangkalan ke Jember ke Antirogo ini ke perjalanan petong jam hadirin. Paling jauh kula. Keng kula make paling jauh. Keng kula make perjalanan petong jam. Mun epandika kiban sampian pakun hebatan sampian. Apa? Karena kula make paling jauh bensin ekente Mas Anjo deh. Kanengki. Sampian semak luang bensin tak ekente. Sampian tak kira pikiran. Kula paling jauh, keng make paling jauh tak hebat hadirin. Pulan bensin kula ekente. Emang kana muntro tahu Hulil Yasin dia masuk swarga. Apa nja? Situng okorna. Mun ikhlas masuk swarga. Mun tak ikhlas. Siapa ngajak masuk neraka aja? Allah. Tak bangki dah ibu. Popot nabi ti. Terpada selamat amin. Mun sampean kan jelas ikhlas, luang bensin, luang obeng, anak mitebung pelempungan luang PC. Sampean gik meli jajan luang PC, keng pleman tak kira pikiran. Dadi tunya mangken di sampean saya infak kaki ni lho. Nek sampean tak kira pikiran, nek ikhlasnya mana hadirin. Sementara Hulil Yasin, ba ikhlasa ates montro tahu bu. Oncang anti rogori, cek gentek bensin. Mun tak agrunggung swarga. Beh, sampian pleman ni kak kira pikiran bensin nasi luang enten kan?
Khalil Yasin sega Jember mole tak ikan tak bensin kira pikiran apa aja sabora mangkana okorna muntro tawa ihlas apa aja Khalil Yasin onceng cek kan tak bensin mun tak agrunggung ihlas tak langkong sabora buk sabora kula mulai lambat sampai makin kau jangan pak kali bensin tak ikan pak kali hadirin empat pengajian benih keng sombong pola agrunggung tak agrunggung kula asero punten manglo punten kikir punten ken ngal kali dina debu pada boy kita pada lo ngocak lo manglo keng oleh 2 hari depak ke rumah pakun kira pikiran apa keng kleruki ke supir deh ya jadi kula mun mikir ya Allah mun abahas ikhlas antara saya tas ben saya beboni jauh ikhlasan sampean makin amin gobo oh ilmu malam cengeng jadi mun abahas swarga kama kelu masuk swarga Khalil Yasin ban sampean mun daripada abahas secara hakikat keluan sampean masuk swarga budian makanya saya ngak motor abu kumpuk sampean budian mun beda swarga Khalil Yasin mun tada idalem saya ngak koni keluar sare Khalil Yasin mun kula saya masuk swarga sampean tada cek ku betir bagian jandai koni nabi kula daripada selamat kapi daripada baca kapi Allahumma sholli ala Muhammad sejam kurang didik lah mayu apa cang si bebo mun kula ni mah kula make compok mun tak dege suruh turun tak turun bu pengajian mertung kanjeng Nabi sing angka ajunan lamba orang bini perhatikan ajunan lamba orang bini kak dinto yang enak kalaban hadir kanjeng Nabi yang kak paling tengki bahkan orang laki muntro mulja kotu amulja aki orang bini mun orang laki tro eko cah sampurna kotu bisa andi sepat sampurna ke orang bini ini mertung senomor 2 sampean etangi sinbi Gusti kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi ningalen orang bini kak dinto masuk neraka na Allah saking dari emban Gusti kanjeng Nabi dek orang bini senomor 3 hadirin ketika kanjeng Nabi kak dinto dalam sebagian riwayat saya keluar dari lesana kanjeng Nabi kak dinto beni orang laki tapi kanjeng Nabi mesen an-nisa Nabi Muhammad kebaban ampun saya tebuk bibir kanjeng Nabi ini ke ampun abarna biru kababan ampun seda ampun kanjeng Nabi cuman bibir kanjeng Nabi ini ke akulih seakan-akan kanjeng Nabi ini ke ada buah Sayyidina Ali masemak pamireng ada lesana kanjeng Nabi ternyata beda telok saya pesan di Gusti kanjeng Nabi kenapa as-shalah an-nisa sembian bu an-nisa Sayyidina Ali motor aring bini ya motor aring bini baru senomor telok ummati kok motor atang umat motor abajeng motor aring bini motor atang umat padahal kanjeng Nabi caklah ada buah umat ring bini kan lah masuk ke dalam umat nih katanya anapa kanjeng Nabi ada buah an-nisa padahal kanjeng Nabi lah tadi ada buah umat saking dari mentingaki kanjeng Nabi dek kepanjenengan saking embena kanjeng Nabi dek kesampian orang-orang bini sampai kanjeng Nabi ada buah secara khusus an-nisa ummati Sayyidina Ali motor aring bini maka ada panjenengan bi kanjeng Nabi seeka embah maka gula ben sampean mangken pah tak sholawat tidak remedek kanjeng Nabi sing ngangkat sampean Gusti kanjeng Nabi seetangi si bi kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj sampean pulan ikatela neraka bahkan kanjeng Nabi ketika sebut beni orang laki tapi an-nisa orang bini ajunan eka embah masa sampean tak embah dek kanjeng Nabi sampean saya pikir bi kanjeng Nabi masa sampean selaku orang bini tak mikir ada Gusti kanjeng Nabi maka semoga pangistona kanjeng Nabi dek kapanjenengan orang bini asam bunga kalaban pangistona panjenengan dek kanjeng Nabi sehingga sampean eka polong bi Gusti kanjeng Nabi budian dek ke swarga Allah kalaban syafaat amin Allahumma manter masuk swarga kabeh amin ben manter sampean kak dinto iki babi Gusti kanjeng Nabi kalaban syafaat amin Allahumma makana perpanggian napa saos cek sampai kau leben ajunan tak asolawat mun bisa compok ni kalabuk kula ben sampean mun bisa asolawat meskipun tak banyak sekalian
Pen mari abejeng bisa sepolo sehari semalam berarti seket kalih. Tinggal tak usah solawat jeng lanceng, solawat dek pande tak napa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Deki macam solawat lanceng paha keleruan. Allahumma sholli salatan kalimantan salatan. Tege depak ke Banjarmasin tingken. Maki solawat dek pande sebenting istiqomah. Gi. Sampian nyosoi anak, cak akan lain buk. Sampian palakan andi anak gini sambil nyosoi ke sele. Allahumma salli ala Muhammadin wa afiyatil wa nuril absari wa ala wa sahbihi sambil nyusul anak nih ke sambil sini Allahumma beta iya cak dengan nyusul anak dangdut sekali terucap tak akan terulang lagi. Kalau kau memohon mengharap padaku. Jadi mungkin lagu sambian solawat mak leole kenjeren salah kening kebay tampuna atis andi penyakit. Paham? TikTokan nih kesambian apa cang sambian mun yes Quran bagi TikTokan le kenjeren sebenting jak matau aurat. Paham? Masa selalu TikTokan atau karben lagi na TikTokan wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Kenapa? Oke, India, mak tahu cek pernah kena sahrulkan Pak Gu. Sarsevo dire pagal huar me dire teri chunaria dil le gei. Apal kapin dan Bu. Alhamdulillah benih karo solawat maki India andi apal kia. Amin Allahumma. Njak si amin nungku jika kiyu. Sorot biasa pas rumah masuk mak begini. Njak dia paling kau tu nang ibu apa. Saya ngajak ambek. Mun sing ambek dia takut kok kayak mun sing ambek jandai kibu boleh cak ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Daripada selamat amin. Perhatikan. Mun lah sampian lah macam solawat dak kanjeng Nabi sampian. Ni kak judulnya nih meneladani akhlak mulia Rasulullah. Ittiba di Rasulillah noro ajunan Gusti Kanjeng Nabi cak kobater orang anti rogo sampian budian bekal eki babi Gusti Kanjeng Nabi dek kasuarkeun Allah kala bersyafaat. Sepenting sepertama babanyak maca selawat, nomor 2 ittiba babanyak sampian nikah nindah panapah kesunatan saya kalau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ahli salat malam sebisa mungkin mun bisa bejeng malam tori bejeng malam. Kanjeng Nabi salat duha sebisa mungkin kau leubeun ajunan salat duha. Kanjeng Nabi penlestari solat apa jeung sunat sebisa apa jeung sunat tori apa jeung sunat. Kanjeng Nabi nikah asiwak sebisa mungkin kau leubeun ajunan ka dintu asiwak. Kanjeng Nabi sebelum asarin ka dintu adzikir kau leubeun ajunan mun bisa sebelum asarin adzikir maca kulhu 3 kali. Keng pamare beuni kulhu beuni. Al-Falaq sekalian, An-Nas sekalian. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Baru pahasarin pah nyampit hari benih tahlil teh du ngatate ko
banyak geluh apalagi yang sampian saya maca banyak sengkah kota banyak geluh ayat kursi leka makle ketika asarin tak ganggu setan makle tak ambil penibenian orang yang seahli maca ayat kursi maka gak dintuk eja Allah dari gangguan setan saya dari seher dari sadet dari setan pun tenang orang sebelum asarin maca ayat kursi tak kira etompak bi apsaap maka ada sampean sebelum asarin pas 4 ayat kursi makle tak etompak apsaap mun sampean lamari maca ayat kursi pakun etompak op ayat kursi buk ayat kursi kanjeng Nabi saneka sarin Allah deje miring ke bere teti mun bisa tende tore tende sampian sen maca solawat sinin delakona kanjeng Nabi cek ko beter bekal iki babi Gusti kanjeng Nabi dak ke swargana Allah amin pabanyak itu sasampian pabanyak ya laku maksiat pabanyakin alaku kesalahan keng mun iki babi Gusti kanjeng Nabi ke swarga sampian tak kerja tingkan neraka magi banyak tu sana makanya nang salawat berjanji isfa'ilallahi ya Muhammad lau kunna nartakibul muharram Allahumma salli ya Rabbi salli alai narju syafa'ata min Muhammad lau kunna nartakibul muharram ya Rabbi salli alai narjus syafa'at min Muhammad kau leben ajunan ngarep syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad lau kunna nartaqibul muharram sekalipun kau leben ajunan ahli ala kotusah tinggal maki ala kotusah mun kanjeng Nabi sing ibah tak kira masuk ke neraka maki ala kotusah amin kula sering abdi contoh sampean intar ka maturah asa pedaan tak aheleman sampean salah tak aheleman sampean nikah cik ngibet tembak king sing awal Kapol Res Jember. Jadi Kapolres Jember sing awal sampean yade asepedaan kia polisi sampean ibu di nah tak heleman cik ngibeh senjata api masa bi polisi Bengkalan etangkep pas sampean tak kira tangkep maki sampean melanggar salah tak heleman cik ngibeh tembak anapa polan sing awal kak dintu orang paratu ke atasen pada maki kuda ben sampean raja tusah keng mun sing ngibeh kanjeng Nabi budian tak kira nyeting ke neraka amin arapa bede sing awal mun bede sing awal ada tak lolos dan kula sering ngacerita YouTube banyak kula cerita nih kak kula nih toman pengajian kol sepolo nggak makin nih kayak matura macet pasar mobil kula tak bisa lebat kula nelpon ke panitia mobil kula cekak nih kak gara-gara pasaran banyak orang mobil tak bisa lebat koniin ben sepeda kula tak bisa enten gaya tak nyaman mun ben sepeda gaya koniin ben mobil sampean mobil cekak tak bisa lebat panitia mun ben sepeda dekik pola bisa yusaki enten gaya mun koniin ben sepeda tak nyaman koniin ben mobil macet panitia kawan lagi mun kawan ada macetan pakun bisa lebat alhamdulillah ekoni iben mobil tak macet kule bisa lebat buk mek pah macet tak cak dengan kule ekoni iben ambulan ingin cemaki ke puskesmas di panitia kule pah hepa masuk gelem ambulan aja bu abo pasar orang nyimpang gapi bu minta nyimpang aja jang orang mayit seperti dalam almarhum ria kula kerja kira pikiran takut mati ongku ya Allah deki pah bini bodi saken teh jang kula ngalak tasbih apa selo ibu cambo cakapi cek karo tuana Petra cita ibu cibiku bo cakapi Allahumma odi ya Allah Allahumma odi alhamdulillah bu sampai sing malam mah mulai do pak keroma odi orang ngasih odi besar cara namanya kujerang kong nggak bisa sampai kula mikir tetih mun bede sing awal ada tak lolos sabu bener kau leben ajunan masuk swarga mun bede sing awal ada tak lolos sabudian pada cak kula bayi gara-gara bede sing awal maki selak ibri lebet maki kula ben sampian budian maki ada jetus samun kanjing Nabi sing ebah pakun lolos sini kebeni anang kiai buk anang ring tani buk tandi ilmu anang ring tani keng tak kira para jajem pian iku bela anang ring tani bulan buah gule ngak ring Arab titibek samar gule ning
Anang reng tani ko lilia sini kata andi ilmu keng make anak reng tani make andi ilmu mun ibedai ambulan no jabarno itu agina mantar pada abada sing awal amin mantar pada abada sing iba mantar pada numpak ambulan oh iya tuli ada iya terpada selamat kapi bu terpada abad kapi bon banyak jasa Gusti Kanjeng Nabi kapan dengan orang bini salah situngah gula nyebut telok si nomor situng hilang alhamdulillah si nomor 2 ada si nomor telok alhamdulillah ada cecer sekali begitu tapi gula sajam bergelak belum termasuk ada faidah nering si nomor situng ring bini seeyena ring bini seerenda aki sengangkak derajat ring bini Gusti Kanjeng na kalau bentuan ad-dunya mata wa khairu mata ihal mar'atus solihah khairukum li ahli terus ma akraman nisa illa karimun ini pernyataan Kanjeng Nabi sudah aki bahwa ring bini kak dinto mulja sampai bude lagu na bareng kan setiap perhiasan dalam bagi tapi syaratnya kudu soleha insya Allah nikah soleha kapi amin hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi teti jerengkong maksud tak iswar kemudian amin amin Allahumma bersitung ajunan segangkak tidak jatuh Gusti Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj mular gara-gara ningali Kanjeng ningali orang bini enara Kanjeng Nabi sebelum wafat saya sebut saya kayak babi Kanjeng Nabi An-Nisa sampai sebut secara khusus saking dari emban ajun Gusti Kanjeng Nabi dak kapanjenengan mantar bisa asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi sehingga asampung dak Gusti Kanjeng Nabi amin kalaban asampung kalaban asolawat cek kubatir ajunan pekat syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin mun la syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi cek kubatir ajunan bekal selamat masuk swarga tak kira nyeding ka neraka meskipun ajunan toman ala kutusah meskipun ajunan toman amaksiat king mun Kanjeng Nabi sing baca kubatir pakun selamat Allahumma jelas boleh maju mun la jelas lanjut ingat tang bini kakek yuk lanjut kol 12 yuk istiwa kol 12 uning kol 12 je bakto na carum lanceng numpak ke carum panda sapora sambil gajah bergerak tinggi bu itu aginah satu jasa hadir menteri selamat dunia akhirat paringi umur sebarok kasih bisa isi ibadah terjukan ketua panitia atau penyelenggara mungkin Kika Dinto Ibu Sufiati saya berjuang mulai lamba sampai mungkin pada akhir acara menteri Ibu Sufiati Allah pelanceng umur sebarokah paringi sehat ben semoga Ibu Sufiati Kak Dinto Epa istiqomah tahun datang bisa abada aki boleh ben semoga satu jasa hadir makin kebuni cuma agleen bunga Kak Dinto manter apolo nga bunga agleen budian akhirat Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah akatibi Allah epa polong makin bunga agleen areng sareng antirogo manter swarga kemudian apolo nga kauliban ajunan dalam kabadaan masuk swarga Allah amin Sekak Dinto si bisa pada pak korang ben lebih nanya unsa porah si tidak batas epon mana bi beda saya bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah kesalahan murni umber dari keendengan dan kebutuhan pribadi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi buah durian, buah kedongdong, cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.